nako ke ya hao ya leo le ratang la pelo e ja serati get a partner ke re ba file monna pula santsa o hwehla mo leng teng ka hare le kantle hona ha ena le sotho ke re se fetwe ke letsala tsa ka jeno le nanong la hao leo le ratang he jole ka re tshepisi re tsama hohle ho batlela lerato la pelo ya hao re ka mona ka le ribe tsa tsena la ka jeno ka tla be re le ka mane ka Thakadu filling station jole ka ha re tlile ho tla bona bana ba le ribe re bolela ka tsa mmamosale le molako dinare he ba ile ba re kopa hore re tlo ba batla marato a pelo tsa bona mme jole ka ha e le rona ba phethisang re tlo etsa jwalo mme re teng tsa tsena la ka jeno ke re ba file mona pula a re se fetwe ke pelo e ja serati that's a mo he ha jwale re ka mona ka Thakadu restaurant mo tso ka mona ka mo le rileng ha jwale re na le lebitso la ka ke Leetwane fane ke Malebo o motho wa bona mo ka o tswa ke motho wa hona le ribeng mona hanyane hantle ke se o beya nna o le la pele serati nna re ba file ke ne ke bona batho ba ntse ba thuseya mona ke tlile mona ke tlo kopa partner o hantle ke bona o batla motho ke hloka ntate ya ratang ntate Modimo ntate ya sebetsang ka thata ntate ya hlwekileng ka hloka o bolela ntate ya sekolo ntate a sa tshabeng metsi a batlang metsi eke wena o mme le modika nna ke le mo le 45 bonyane le beletse ntate ya modika yo hla se kae bonyane age ya se ba hona ta bonyane e be 45 to 55 okay ebe o je ka se hlalositse o batla motho a hlwekileng jwalo o na le bana mme ha ke na bana mme ntleng ya ntate na ha motara ntate ya sena bana hana ba se bothata ha sena bana le hana le bana ntse se bothata ha se bothata mme ha ke so nyale ho ha mme ke tshepa hore he wena sa sena ka jeno di taba tebele tsa hao di tla etsahala o fumane motho a lesaneng o mo batla ka le ba ho ne re ba file ke a leboha thank you mohihe o di beile jwalo mme a tla tlo ntate ena o tla di beya jwalo mohihe ya jwale kana le ntate ha o tlo bona ntate ena o tla ke ntate mane gona ena tsa sella ka jeno seo se lebeletse nna nna la pele tsa sekati ke seleng ntate nna wa phela ntate ke apela ngwana ke teng ka malu a mokae go jwalo ntate matlhagolo fane ke ntate mane tate mo sese sebetu wa moletsa ane wa motago ntate o tswa go kae o tswa kolong ya mama ane wa kasa ntate o bewa ke mane o lela pele ya sekati ke bega mmona ke go batlanne le dilo pela gobane ba kana hloka le kgale pele ke dula ke le moo o se tale mme a ntsana yena o dula le moo o ya lekgolong jale mane ka di-15 tsa go dia pele e ne e le a etsa 90 o dula le moo ke mo felela motlha go fela o dula le moteng mo pelo ka bona se go dula le modimo jalo mo nwe e le nna ke mong ka ntle fela ka go tswe tsela tjena lapeng ke mona ka tjena ha o di go shakela a o shakela la dilo mo a ntse mo tsela motho wa mo manganga la ke ba di go di ba ka tuwe ka dia Moses mkwani wena tsa sela ka jene he o lebelletse nna no le la pele ya sekati e le tso fua motho fua motho la motho a right ya light e se motho a ke batle motho ya iklotsang ka dintho tsena tsa rona tsa mofu tsena ba jale ha mobu fela wa fumana e le lenyasi e le black
Eya, nna teng jwa ha re tlotse ka ntho tsena tsa rona e tla re ha re di tlosa mona ebe ke mathata fela eya hantle ntate a utlwa mo ile ga fika teng ya moletsane e seng e la marusubi ya moletsane straight ya gona kwana batho ba sa tla go fara bo ke mme fela motshwana yo hlolo batla tshetlana eya a sa ikgotseng ka letho eya ya tswalo a le mosetlana eya mme ya tswalo so le la itlotse ka di tsena tsa melomong teng a se bothata eya se bothata mme tsa tlo di le mo bonyane ebe motho a welang a kae ka wena dilemo se ne ke kopile 36 to 39 6 to 39 ee e batle motho a tlang la go gatetse 40 ya ho hang hae 40 sana mo sana mo go gatetse yana wa yana wa menaka o ya le 45 o na le motse ka mla tlile go gatetse ona tsofa se ka thula ya ke fara ka ntle ga mona ke a ukwa o hana mona mo ba gatetse o ka thunka bona ha o hane ke o ha mo hana ka nne le go tsa bise kwa go ka motšhini okay jole he wena o batla motho wa dilemo tse o fitlhela 39 monyane ebe motho a dila a sonyalwe hana taba ya ke nne la sonyalwe hana taba la ila nyalwa khawana le motho a ka go ebe mohlomong ntate o la hlokana go se bothata ya fela a bile mona le mo one fela ya ke le bona batla mosetla hantle ya tabu ina le re bina sekolo ba sa se mosetlana a bothata a se mosetlana wa a le light a se mosatana le teng a se go ga le hantle fela ya ke mmele mosotho la ka di ya le mosotho ke sena be mtsantsa o ha batla ke ba dire ke re mate ka bani go ga kwa a bue a ke le wa tata se go kopanyetse motho ke sa ba gore e ka nna ba o tla mothabela ke sa ba lo tla mothabela ke a le bua ke a le bua mo di mate la dipagena tsona ba ke a le bua tata o phela ka ntate sa pera ga maula mo ke ntate ka wena se ya bua ai ntate tsore ga ba letso ka ditso ke letwa fane ke maleng ke tloa gona mona le ribe ganyane kana ya ntate na ke tloa se filete wa metawu wa moletsane ntse ke tloa le ribe mo a la le tlase ke a le bua ntate ke tlile mona pele ja serati ke tlo batla molekane ke hloka molekane a dilemo di 45 ho fihlela 55 ntate molekane ya ratang ntate Modimo ke batla we ke tla ga mmene go ke tla ga mmene go molekane ya tshwarang ka thata ka matsogo ke rata go tshwenwa le malesa molekane ya hlwekileng ntate a tseba maatla a tla fatsha ka nnete ya go qetile ntate le nna ne ke kopile gore ke fuwa 36 to 39 empa yo ka mokutsana tse re na le motsa o dikewe ke se ka matsa ka di 45 ntate nata a fela go dumela jale nna ke mo jala sa tlhalofatse that hape a di tshubi a ke tšhaki tsama fela ja direke ke tile fora ke le mmoledi ke ba le go ga tata wa pesa ke le wa ditulo le le go jale ya gauteng bona fa le fa a ke fita teng e be le go moruti wa somtime a ke bala bebele a go mpontsha ya ba bela ke pheta le mo le tse mona a be ke re nna a ke le bale ke shebile wena nka bebele o le shebela ke ntse ke fala ga pantse ke re a be ke le bala ke ka
ore ataba ke ka fara ba ba ore ke fu ke le lo mona ke bele ke ba bisa go ke be ba bebele ma ka da 50 ka hlo a ka ta ke tsa politika ya ba mo ke mo wa go manta te sita a re honna ska ba bele ka mo ne kan tlantsa ana tsene se ba la ma go fela ma ka hlo fela ke ba le go le ya tsachi ke tla go sota ka fala ma bra go wa khani se bra a fela ka ne selo Kena kira kete. ana tsa di postole Apostoli. Jerusalem church Oh, ente. Ko hala ta tiga mata ke. ni mazaka ke 46 yona ba O 46. yona ba di tswa aji Ha, tati. wandela baba Ke bona ha ko sheba. Ka o tata mgo. Ka o tla ko bo 50 mamanu 9 o ya isa go 60 kwa. Enta di vele ke magala ha go 46. ya jaga nyo ya ga di di go ta ba tsebe a se ka ga fuka etsa ka folo tswa ka pele ke tsara tse ntse di ba le mona ntse etsa mona ntse di ba mona dale ke ma ga ina ya tswa o folo tswa mona mai Oh. Mofumadi wa hao ka ntate. o ya hlokala a hlokala fa no ge ke sine O na le bana. ke na le bana ba banana ba bana ba ja ba nyalwa kwana le bana ba sa tla pele so ta le mo mohlangwa ba ba sa tla fa le mosana le Aba sa tla ba go bani. a le zo ana ba bo ana ba a ba ntsa di go se go yetse Ke ba o fane ka bana. le katsi Se lo fane ka bana. Bana ba. ka le mo le ba hore a hore ba ntse ba se ke mo mo tse mo ni ba ona tu O po thumogela modimo sa nkile moya wa bona o ntse o sa ba batlhe ba santsana ba le teng tšeo ka etsa ba. ke la kaya ke bitsa motho a sa ntsa le katse a nkalamisa ka nnete gante o ne ditho motho a go sebetsa teng sebetsa teng ba banka ne ke sa tseba ka baka la ngwaneno wa ka la tlhokala jana ngwaneno ga matlale nnete le tlhoka ebile go jale ke tlhoto ke tsela phumalana O so ntse o direla teng fela o le mongwe. le nne o dula le mo Mme o fiwa. mme a ntsala Ha mogolo haholo. o mo o tsana ga lege O bane ka o sa tlhokomele mme o bane o sontse o le mo lapeng. wa na mosadi o a na ja le a ne le le mo o mpitsa jwa a ne le le mo maraka o tshotse Oh. Je peux donner un petit peu pareil. ga Ntate o ka ka thapela pele. ga le o tshwana Ntate o ka ka thapela. mana mo so ma fata ke tsena tse ka mo tse ka tona motho a neng a le tsa ntate la di tsa pa tsere matso a ntate ga le tsere go se Kristo mo na bona mo ka mhlalo mehla amen le re o bua ba sotho mo Ntate mo le Sesotho. le wa di bona wa la bana ba Nna ke na bana ntate. Ha ke na bana. kana fa Ha ke so nyalo ho hang. kana na fa nke go fitala mo tsena o sa nyale o la di ntse ne tsena o leso o mo ga go Mo taung. ndo na taba ana we fama Amletsana. thank you very much indeed Jalo o etsang ha o kwa lapeng. Ha ile mo bitse so bitse hae. se ke se botsana le
dikage ditlhare tsa ntate ile ka utlwa ba ya Pretoria ba di rutwa ke mang tlhare tsa Sesotho ina tsa Sesotho tsa sekgowa di rutwa ke mang Pretoria bo butsitse dipotso tsa mehlobo mo no rutwa ke ngaka ditlhare tsa sekgowa e le hobane o tsile sekolong o bala kae dijo ke bala Scientific le re sekgowa mo se utlwa jwang hantle jwang ntate hobane nna ne ke bala Standard 3 ne ke so ke sekgowa nna ke bala Standard 3 ne ke so ke sekgowa hobane o be rata o bua tse batho ne ke bala le ba ka 50 ya ja ka ta ya tse podcast ke ho bua lo ke di asente jalo wa teta ba fa mna ntse tse butse batho ndibela khona bona yo mentele na batho hantle ntate ba la kana ka bona jalo tata mongaka bo ba hao ba sekgowa wa fuwa lengolo le teng la pe le ntse se go sena se ntse dimetse lo distembe se loko santse o phekola batho le ke nako ka Sesotho le ka sekgowa Sesotho fela na ba sekgong le o tlatsane na ka se ba di motho mo dileng ka mane ya re le mane se ana fu me benjela a ja ke ntse dina ka ya jalo o phekolela mo lapeng ga hao batho setse ba tla teng o ba phekola ba ke a tshepa o iponetse moi wa traditional Sesotho le morati wa teleja Serati bona ditaba tsa kajeno di tsamaile jwang empa ha re tle re kutlwele sephetho sa moshwelella ho tswa ho beng ba ditaba bona e ka ba di tsamaile jwang ntate Moses ho jwang ntate anje mama kana o file ditaba tsa ho le mme di tsamaile jwang anje me le ntla nnete mo kana ka fa ntate o bona ka re o ka nna wa taba tsona ka nna tsa lona o la no o no itse o batla ke lo bo ha ntho e ka go tshela ga go bona wa ke ne ke tsholowa ra ke bona ke sa yona ja ke ka empa ya ha o sheba o bona hore ka nnete go ntate ha re tshepe hore taba tsa lona di tla tsamaya hantle jwale ha e le mo di tsamaile hantle morero wa hao ko feng nna le ga jana ila ntle ga tsamaya ka se ta utlwa yena na ya nna ba la utlwa rona taba tsa lona di ka tsa tsamaya re thabetse fela hore di tsamaye hantle le tle le re mete ka batla o di dietsa ke tlo bina matsale fela bile na go ya ni ka me ila ga o tisa lena ya khoto a ya banna ke tsamaya modimo wa mbopotse a sale a na le bopaki ditaba tsa ka le ntate di tsamaile jwalo mme ha e le mona a thabile ke tshepa gore mohlomong le mme ka nna ba o kgahlile empa ha re bone wa mphato gore ba tlile ke yena a tlabe a bua le mme go utlwa gona ebe bona ba tsamaile jwalo o ile ya jwale ha re utlwa gore na mme ena o tla di beha jwang taba tsa hae gore na o bone ba buile jwang e le ntate mme re buile jwang ga monate gagolo o tla dijo tsa mo tsa tlhaka di monate monate a e ka letse a se tsena a go re bolelle ke
o utlwile bona taba tsa hao le ntate Samaile? Atjhe, nna re Bafilwe ha ke a kgotsofala ka nnete ditaba tsa rona ha di a tsamaya hantle hohang. Ke eng sa kgotsofatsa? Ke nnete ke la ka re ke kopa motho ya tsebang lentswe la Modimo. Tjhe, ke utlwile ntate o tseba lentswe la Modimo. Jwale ntho e ileng ya etsa hore ke se ke ka kgotsofala, o la go sebetsana le ditlhare tsa Sesotho. Ka nnete nna ditlhare tsa Sesotho le moo ke tswang teng ka nnete ha se ntho tseo re sebetsanang le tsona hohang. Ke eng o ya taba tsa Sesotho? Atjhe mme, ka hobane ha se ntho tse ke ileng ka sebetsana le tsona le leloko la ka la sebetsana le tsona ka nnete ha hona moo re ileng ka di tshepa le ho fihlela hona jwale ke naha ke di tshepe. Jwalo bona ka o ka se mo tshehetse ha e se le pela. Eya mme, atjhe ke bona ka re ke ka ba taba ntle le moo ntate ha beha taba tsa hae, bophelo ba hae le boyena boleng ba hae, nna e le motho o ka mo kgotsofallang. ntate ha se motho nka ka mo kgotsofallang. E leng haholo hore ha ke le boleng ba hae, taba tsa hae, seemo sa hae. Ntate ke bona motho wa motelele, nna batho motho wa molelele. Bolelele bona ka nnete ha ke na bothata le bona, empa ke la ka re ke hloka le motho ya sekolo ya kgahlehang, e tla re ha ke mo sheba fela ke utlwe hore ke a thaba. Ha hona letho le la etsahala ho nna mona nna Bafilwe. Ntle le moo dilemo le tsohle o na ntsa le dilemong tseo di lebelletseng. O tlile a go le mo 46, nna ke mo sheba ha ke bone ka re ntate o le mo 46 O bona ka mote ke bona ka re o sa le 60, o tshwere 60 wa tlola ka nqa. boemong bo jwalo gona ka le ba mofa wa pele jesati o re re etse jwang le o tswele pele go batla le motho, mme o nno kgutla le morao hanyane ha ba batla nna o tswele pele o batlise motho o tlhalose gona hana hantle o batla motho a jwang e le o seka o loba o hanna go e tlang. Nna Bafilwe ke kopa le nne le mpatlise motho enwa e be motho ya tshabang ntate Modimo, a ratang ntate Modimo. Motho enwa e be motho ya tshwarang ka thata ka matsohong. Motho enwa e be motho ya sekolo. Motho a bapalang qamoo. Thank you Taba tsa hao hana o itse dilemo bonyane le tse kae? 45 ho fihlela ho 55. Le tsona dilemo tsena hlile a re mo sheba bona hore di hona moo. Hlile le mo sheba le bona hore atjhe ntate o hona moo 45 to 55. Taba tsa hao nna ke a leboha, ba tla nne re etswe jwale re bone hore o batlela seo se hlokang. Ke a leboha Bafilwe. Thank you. Ebile jwalo tsatsing la kajeno ha re ne re le ka mona ka habo dinare tse tala tsa mamosa le molapo re ka mona ka mahobong he, mme re bona di tsamaile jwang ha re le ka mona ka Hakaju restaurant, mme he setse ke mmohi tseba he wena o ntso le monyetleng wa batho nna la pele ya serati ha o ka re ngolla kapa tsa dosi tsa rona LNBS kapa tshwara ka mohala kapa wa itlisa he e le hore rona ba tlo batlela lerato la pelo ya hao. Ke re Bafilwe mona pula ha re kopane nako e tlang ho pelo ya serati.